Mene ke step light thau kanong ba Delhi no namding jong gari Pakistan katau fate tu tom tang ngap yang kubor kon kari Pakistan glasiat u namding long range fate tu ubat temu kanong ba Delhi kat kumu kubor sarkar blakadau dengan news 18 laong lala ban khanglat no u teu namding haks nong sirsa jong jala Haryana kane ka senjam golong hapeng kamiet kabar linter juri hartma tagi drone misal jong Pakistan hagi arpu tili jaka kata nadu Jammu Kashmir hadu Gujarat kibadai ke bordar parkari Pakistan kajing hartma jong ri Pakistan kabalangit bagami na silang jong line of control kadai si bentan persang ban tombor gi mar pok kendau bokongsan jong India kentup igi jaka sa jong sipai sun rugumju kata pok Jammu Kashmir di supaya India kelejubab stat da penher jeng siat petikna kibala penjot di jaga bu lingsun jeng Pakistan bat di jaga penher drone hajan jeng Jammu Kashmir katkum kejing ong jeng ibor Sinjar district jeng Sirsa hapu kejala Haryana lalap ilingkot jeng ketei kabalong kumu namding hik artili jaga pher hajan ga jaga sa jeng spaisun liatu kai ikubor nak Indian Air Force bat ki pulit jeng thany lalet cikiti jaga bat kelum yiki lingkot lingkai jong utiu namding fata tu bat lera no yaki ban token kenjat sepang namding fata tu jong ri Pakistan uneu long range missile jong ri Pakistan bala antan bakumba saus pa kilometer sedrong hadu saus pa sanpau ula ban poi uneu fata tu umisal namding jong ri Pakistan udeu namding bala penba nu fata wan balates ningkong yu neu namding jong ri Pakistan kata ka Pakistan lates yu neu namding house nem arhajat arpui kaumut na saus nem kari Pakistan kadang deban penbit penbiang ya neu namding henreus newbok bat penpau kajing klanbor ba kajing tebet sisa kari India ban yada gi namding hadin kajing siat yu ne ban temu man penpoil ne man penjot kanong ba Delhi hendai la penprano di spaisun yu kari India kata hapo sirsa kowe ni kisnong hapo kejala Haryana bat kamdon kano kajing mensau lan kajing ma halor kajing siat yu namding